kainaba depression haragadi paisa paida depression haragadi khong ham yadi depression haragadi dum dictionary du sinbagi matam yawra sin ahaba hawdo ni thamjagi masigi video sidi kitang sangani makada topics like CBT behavioral activation problem solving therapy na chingba khara panjarake ado video se mate yengba oragadi skip tawbiro aduga tasengna topic sida dive tongba khangingba oragadi kitang attentive oina yengani Punsigo na kangjin ba tamjin bagi haina bisi thamsi natragadi adom soidana ozawarakani aduna depression is a mood disorder that causes a persistent feeling of sadness and loss of interest nupi kainaba depression haragadi aduna nangna nuai chuduna kaina ningdabagi nuai tabane that is not depression oragadi kaina gasu kem dakata adre kem khandre khalani that emptiness that hollowness that hopelessness paisa paida depression haragadi lan gani ba nanga paisa paining bado paida badu nang nuai tabane adu depression or magadi nang paisa do kasu daga ta dre paisa do kem khalaro khong ham ya ji badu depression haragadi lan gani ba nanga nuai ji badu khong hamning bagi khong ham bangam dabagi that is constipation maya minus wati to one ba depression I say mental health ka mari lena ba yamna serious over mental disorder amane khoi surrounding sida adom gi su ko depression ne ga na sat law nek ta haiba adagi meaning se lan hekta chaki to si myam se uraga ina video se semjabane akoina life ki ups and downs ka na hanai dena ado down su life ki important of a phase amne ko sadness haki ba sadness matam khar ki sadness su depression ne khallaga chatkhagadi ngasi hi take away si depression ka mari lena ba yamna deep oi da bi mong da koi ki brain da hapsan da sa law hapsan ba ya na ba nungai na ba mong da ai khar samjarake adna mayam video se subscribe to depression ki types khangdingai da mayam su loina internet ki sign and symptoms khara di khangbiramani ai amukasu hana repeat tawjarake yam common oina interest lerak ta matamam da khoina pamjaki ba khoina nuai jaki ba thabak or kanoma pot amai tawar su ko the interest mangak po interest kumang se kamai taw no hire gadi tan bagi natraga ahen ba interest ma lakpada hana ki interest to mangi bro adu do nataba ani subada energy se low rakpagi mutsu low rakpa nuai khangtaba ahum subasina self doubt negative thoughts mam lakpa basically overthinking in a negative way mari suba point se sidi miyamga khenaba laigani chagan ba mi oragadi ko chagan ba mi oragadi chaning bagi chaba du nataba Thawai nuai tabadu the base tawsalaga chaba hena chaba ka hena chaba adagi makhal amana chagandaba kangu sina chaning dabagi chadabdu nataba Thawai nuai tabadu the base tawga chadaba taru suba point sidi mathaki point sidi mari leineba yamna charabani na yamna weight hengalani weight gain tawrani ko adagi amromdana chadrabani na weight loss tawrani last ki point sina self destructive behavior masama tumda harm to janinba chaga pain da masam to pizza ko andagi suicidal thoughts extreme case the suicidal thoughts depression is depression the based over like mayam am laini ai gi sing atang suk tin ba video sina loin cover to bul dia ro ko alda mayam da khanganing ba explore to ning ba topic layer ga di mayam comment ibiramo comment habiramo mathang da depression ki stages mild severe and chronic miles never cover to severe and chronic oragadi I think I'm not the right person aduna atu matam da professionals akang hi ma'am tana view mild depression se anamba matam da situational depression natraga atypical depression or level situational depression I say depression ki mental health ki science da exact term di laite adu like khara da dum situational depression haraga dum chali Ma'am, I give you situational depression. Jematam khar thenagi for a very short period of time. Aduna, I handing is situational depression. Lagi top is khar like a level. I thank you. Mila make. Asagi nungai jibu se situation ama event ama duna never. Another event, another situation. In a nungai event or situation ama la agadi. Anang sign nungai am jibu poto or depressed or poto. Depression dula ki salauna tuang ni salauna recover to biniwa. Aduna suneba maming che situational depression haije sing je yamna su common hoy example ma pirake am boring su ramani khara for example the nupi kaina re banang nupi kaina udagi depression na ga lei banang se kana no managi life ta en phajaw en mugun nei bi mala e nangi depression pha na pha pha su ngi ni adu gi ni ba habidi an example dan pi ba ne
have the situation lo sat chong be have situational depression ne sinida atypical depression the mood se fluctuate to ne up and down to ne English ta typical haragadi am usual oiduna atypical haragadi am usual oiduna have the kai usual oiduna haragadi depression gi kano symptoms namda sign and symptoms namda the usual work of the depression I was usually set or like atypical depression that mood matung in a react or any mood reactivity se like any example the mood se kitang harau redana yam ka hin harau sanba adagi nuai trena yam thina nuai tawa mood makal mayam laidana adu mood makal mayam da hen engine react to asing ba depression ka kai khena no hire ga depression di tumba yadaba chaba yadaba appetite lectaba simyam sam toina ado atypical depression di chaba se appetite dan laigani ka hena chagani ka hena overeat togani ade tumba su yam phalan tumningani aduna overeating torabni na hena tumabni na weight gain tor have se atypical depression da yam common oyo sidagi recover to se marom da yam lai farak tai je kai no have kana ngasagi weight gain to kuina tor kuina sang tor matam da obese from the lack she physically farak ta se she ngasagi physically overweight or pudugo mentally depressed la pudugo pujana ko matam da ko kongkut kumba se paralyzed to bugi type da numbness to power makada self help ki type da therapy ki type da sana lokat pa activities kara ism hajar ke both atypical amasung situation animal ta pan be isa na steps kara follow to organ di am line recover to buya banga tani sida khwadi maru or se willingness ne ana act to dragadi yaroidana adigi willingness to khwadi maru ne kale recovery ki manual ma laiba DSM-5 na DSM-5 na diagnostic and statistical manual of mental disorder na ko also asida kamai to ne haruganda isa ga sana isa da kena to symptoms sign and symptoms na so yeng ga som da manual to the refer to the new ado I was ma'am da to ga uchara ke ma'am you should Google search to ne and you have to DSM-5 have DSM-5 kanda PDF na hapsal then si changani kanda ma'am mental disorder have some yam ita ada khoina yang to sina depression gi ne ko ma'am ina video semi jing si depressive or depression gi matang da ne mental disorder ne ko adu gi sida mild moderate severe le na in semjai sina mild sine aduna ma'am hape changa dum check out to view kana bane be amna ko kana dana bu in ma'am da share to ma'am sida anxiety gi na si le ai mathang gi anxiety da semo so semjara age video se anxiety gi se semning bane kona depression ga anxiety se depression ni khan bu su yawe ko anxiety have sina tongali depression have sina tongali ba ado sigi differentiate to ngam da se tawragati yam kana du ne ba yam sigi se check to view DSM-5 have ko diagnostic and statistical manual of mental disorder DSM-5 aise mathang da CBT cognitive behavioral therapy CBT na search to matam dana explanation mari myam explain makal di myam thing agani ba ado core is kai no haragadi thoughts feelings beliefs and behavior sida swaida dum revolve to ga legani ko thoughts leads to feelings leads to belief that belief system leads to your action your behavior adu ne ba mayam kyan taramaro example am pizar for example is sakthi re na khalase thi re na khalase sakthi re na khaliu se ai thoughts ne ba sakthi re na I want to know to ai feelings ne ba adagi sakthi re na bi phangaroi khali ai belief ne ba adu bi phangaroi khangabani na phangda ya dabni na lang thai ai behavior ne or action laida nangi behavior se kai dagi lak have kana nangi thoughts dagi la have ko adu jam simple lore kai hana treat to bani kai hana diagnose to bani have kana nang will you treat your thoughts first beliefs feelings beliefs or behavior obviously I'll treat my thoughts first thoughts have se mayam lai bani na ayang asai mathak ta panjagi to aduga chana ba yenga khara improve to matung da ko behavioral activation therapy behavior se improve to no habadi depression chi da bu wakhan je foxel laga am pixel wakhan je pixel laga lai dine wakhan pixel la pa ji wakhan khal laga anda pixel la tune ko adi wakhan khalli be poto atopa action na pusal laga di atopa
activity yang pusalagadi nangi wakan sai wakan khali photo matam pidragadi nangi behavior da change lakani nangi positive behavior map add torkani values add map add torkani adu taragadi ne positive side on the lakani adu ne mayam da example ke activities ka hajar ke like tagadi ma akal makal gi activities map hai adu applicable anam di applicable oi da su yam yaw ai uji hajar to shi di aina sum si chana gani koi swai gi environment si chana gani khot gani khalaga yamna su effort yam ting da bi mong da tawdu activity adumba activities type yam tene mayam sida taw yauna tawdragadi willingness amaga go loina tawdragadi yaroi matam changa su changna ko matam changa su changna tamna baby steps tamna matam changja sano bu adu haraga lore matam changa su changna like tagdi mayam hobbies kaina palle ko adu hobbies ka ha si salauna ta develop tor ko salauna ta interest ka chu salu ha du mayam hobbies na tabi daina pamjaba pet sanga ama lore gadi compulsion am lakani ai ma matam chana fit tor to biaro toilet to to biaro care man lok to biaro ko adu ki sumathak ta company im provide tor ni adu dinga saji emptiness hollowness dark emotions me am do nusiba positive emotion amana replace tor gadi nangi behavior to impact lakani positive behavior on do na lakani mathang da khoi brain se nungaiba nungaitaba haibse nungaiba nungaitaba haibse hormones and regulate to have the high hormones me am se koina nomagi physically activities ka tawro physical activities ka tawro or exercise ka tawro adu itaragadi sai hormone me am do mathau tawrani fazana secret tawrani ade brain da stimulate tawrani na positive kano me am lani vibes me am go hingning ba adagidi haining ba adugumba am lively e feelings me am lani kanal je yaad re kan mayam exercise to hotel le na kasukai de you can start with small things like cleaning your room adagi nangi thaina ki anga kan ki childhood memories me am thanba yaw ko goods articles me am adai photos visuals me am da puthoga sum ningsang taragadi nangi ngasai negative me am na yo maler do surrounding apps yam important no be positive me am sina yo ma ga di ai thaina sumai to dan si to gimni ko nuai gi si matam si da si to sai to si me am sina yom tar ga nang realization am la kani nang realization la kani nang awakening da tha kani ba hai di ai sumai na lei ga di ya roi ko ai aduna adangi awakening do adu lakna ba realization lakna ba nangi surroundings am important no negative na surround to ga di kai dia aduna positive na su surround to handa ka tai aduna adigi surrounding to lakna ba surrounding to ki pot to sagala na ne ko adudi isa gi chana ga da mong don ye ga khanbiro ina hygienic is keno nangi dong ki surroundings positive na nam na human bio positive things me am na ko da me am last one ina sum khanja da lighting se am important no lighting ha ga si ki sinate ko si di ina sum camera making da bagi kero to sum thambane hapane ko lighting se amamba ka le ga di wakhan mam ni ko aduna ngan ba bright source da di thongpong na pa na leiba lehela ga di nang nungsi chu phangani adu matak light exposure se am daka ta ba na khalle light sina ko nung dang da ke do mai mam ba ka da ke do gini ke su to ngam de mar chat la kem to ngam de mai nga la ga di to ngam mi na aduna light sina ko brain ji da ke no ma to nu ma le adu scientifically de kai no khangjedre ko adu light sina ko brain ji da ke no di to handu ma le aduna amamba ka da ga le ga di ka su wa khan da thok ti man de aduna light source leiba daylight ta su apa sunlight ta gi phang ko aduga ndang da su light che katang fill up tawra ga di brain ji da kainom soidan tawra kani ha se aina sum khanjab mathang da myam problem solving therapy words ahum ne problem solving ani se nga se therapy mathang tham gi se problem solving ha se technique amani skill set amani sigi technique se skill je si tam je laga di yam kanai ko depression katang ina ta life ko na HR ma manager ma interview to re ma interviewer to na kai expect to ke ma kai qualities expect to ke hire di sum qualities expect to si tanam kamai to ke ha kana sai soft skill ma sai problem solving skills ma do
techniques ma'am khanga matungda therapy on shina one exercise activities from the situation am dana se situation am tamedana adu yang si kamai solve togani kana activities on fun games kita to admaina na treat to bata admaina therapy se admaina to problem solving se tamu topic ma'am like addressing the problem, identifying the problem, nicing down the problem, finding the possible solutions. So the possible solutions ma'am marketagi likely, unlikely, the decision making ma'am like reba aduna professionals ki wari neba aina haijar tushina self help isana tawjaba yaba yam simple ori gai kana yam simple ori gai faidana adu isana tawjaba yaba self help oiba potne ko sidadi ma'am professionals darkar tarani professionals effort to ngam tena aina mateng pangani aduna ma'am da si tausi habdo comment ta habiramo mathang da kai tausi ke khonsi ke do ma'am habiramo ai dum angam bai khangja khara dum research to ni ka tawga ai dum semjara ke ma'am comment ta habiramo